Voin hi July ninga sang hi somni pakhat thotran ni ani a Mizo official channel thlir tu le ngai thatu zong te chi bai vek ule Burma news mai ni lo tual chung le international news kan puan thin te min hlut saka min share sak thin awangin inchunga kan thin lung takin lom thu kan soimol mole news lam puan chun zomila KIA le HPDF 10 Burma sipai an lambun July ninga sang ni somni pakat pathian ni tlai khan Sigang Division Kolin Township KIA le HPDF 10 Burma sipai tran pui tura ankal chu an lo lambuna Burma sipai motor pan hi akang chi ani he in kana hian ale lam le lamin thi le liam anom ngei rin ania aza tero he news kan buat sei la hian hriat thei alani lo ti in khit media chuan soi Burma sipai lam tang chuan vung thara chuale ta Sigang Division Suibu Township Year Tha Kho Primary School Headmaster U chuan CDM zom tu education staff ta chu an na zom turin avona sathin lea mase u hi nimin tlai da level khan tu ti hriat loten chatuana CDM education athok te vo to lo turin anda thata ani thlan mual lama vung thar achu aveta ani Burma sipai te chuan darkar ni don kali city a silayan metpuak veng chumi te soidanin July ni thum sang ni somni pakhat khan Burma sipai te chuan kali city Sigang district veng thlang lam chu zandar kuatanga dar som pakhat thleng bein thi anom nge a khopui chung police station bulnaya bomvoi ni lai puak boka Burma sipai te hian an mani tianga lan ti ran tum lo hle ni anti Burma sipai te hian silai anpong ka chiam wangin chulai hmuna inding ong min galar South Zalat uat inchu a chene hlea anei tu te hi hmun hi ma an biru ka wangin an mani chu an himani July nili sang ni somni pakhat khan kum upalam to kum somruk pakomi chu ama zan bompu ka wangin aboral zui bok ni in RFA chuan an soibok min chan sunnon uat governor ka hlumani July nili sang ni somni pakhat pathiani khan Burma sipai ten ho tu ni na an pek governor uong miao than chu sulan uat min chan ri zona cheng chu silaya ka ania hospital pan puyani nu aboral ni nan soi governor uong miao than hi a chen na south fever sunlon uata tu ti hriat lo ten na ina kal chilin silai nan ka pa tual chung mi pakhatin RFA hildanin enge mole khapoi mo chungchang ron turing governor in chukapana chuti lai chuan silai voi thum lai pu gre ka hremanani akap tu te hi rang takin bike ne nan tlan chengala uong hi athi lo wangin damdo in pan pui thuai ania ma se aliam tur lovin aboral ta ani ati soidan then khata chuan silai ka liam wanga thi ani ti hi confirm theni lo thuan soibok min chan zero express group chuan uong than hi piu shorthi umbrella member jingami ni in Burma sipai te hena veng chung thil thleng vela hril thinin an soiboka sipai te thuru ka hril kha don ta hle ani Shinso Puwat governor hlui ka hlumani July nili sang ni somni pakhat pathiani jing lam ve khan tu ti hriat loten governor hlui u cho socialist 15th street Shinso Puwat pagu city cheng chu an ka phlum ti RFA chuan an soi veng chung mi te soidan chuan governor lui hi bike atlan lain anung lama tanga ka ania damdo in lama kalpuani nuwa athita ani akap tu hi tunge ni tian hriat lo thuan soi u cho hi top socialist pasari jingami ni in tunma chuan Burma sipai ni in governor na te po alo chel to thin ani anupui hi u thein seng ania ama hi dalan hek tu noksak takni nan soiboka midang te a hek to ngai lawang April ni ko sang ni somni pakhata mi puite kong zo sipai te hena hek tu kha u cho hi ania hetia tu ti hriat lo ten hek tu te an tha zel ta ka chuan heng dalan ho hi an tombo tran ni poinan soya dalan ho chuan ni tinin thlan mual ma vung tharan chua deuh tareng mai chu ani hi July ni ni khan Mandalay Division Minchian Township NLD party ni bok
school zirtir tu ni bok mu hein le anu pui chu piu shor thi te nan thata anlai na tom tak zet ani piu shor thi te hi an chi mom hle bok ni nan soi July ni thum sang ni somni pakhat inrin ni zan khan kalimiawa bom le silai puak ri na sa hlea zandar ko vela tanga returnin zanlai dar khatvel thleng point silai puak ri hriat tur la om reng ni nan soi mi pui lam hian Burma sipai duty na mun lam panin rang takin bom an vati puaka chuta rang takin an tlan chele ngal thina Burma sipai ho thin rim chuan an rin an kap ta mi mai ani thi le hliam an om le om lo hi hriat chian ala ni lova ma se huai sen taka be tu te ro tu ma hliam an om mi lo ani news dang kan puan le ma in lo peng talokila Burma lama an hruai tu ten hena tanga kan thu don danin tun hmaya mi pahni khat kam tam dewin in beina hmuna inom rengin inom na hmun ziak su information Burma sipai te in pe mai tia soito kan om thina hei kan chang du ani in dona in kana thlen rengin social media kan talan news te hi heng Burma sipai nun rong te hian an rin chan reng lova an mani in biak pona man ruam hangin anin ko thuaya anin hril hrethin zok ani chu wangin keini po mi puite tan po siam nge hi kan ti turania a chan chu anin ka nalma local me kanom theya keini yang man ra nei thalo tura kan ngai turani lo kan pdf te biruk na te an tlan chiat na tele an chevel chau hi post lo turani zoke in kana mun reng post zel tur zokani tin an soyani news puan chun zom te ang khol thang vuta chanchin July ni khat zandar som pakhat vel khan aning kong kharan kika vuta khosik lua chu Burma sipai te hian an hruai chhuwa kani a phone laptop le lekha budang zong lekha them thlengin an hui fai vek ni nan soya in chung po an hai nok hle ani poisai mo thil dang la kan nei lem lova vuta hi afarnu ma zolin en chawa in luo oman nia ama hi an hruai ma ni li vel tang khan akhua sika wangin self isolation lo nei sa to ani anman zan khan sipai po an tam hlea police chu anom zeu chau ni in an soi Burma sipai te hian thu zo du kan nei tin an hruai chuaka an hruai vele an hruai tu pakhatin afarnu ma zuali chu phone number a pe a naktu ga mirong khol don nia tin an chu asanta ani atu khuwa lo war chuan au naw te huan an in phone call ngala an farnu ma zuali chu akhuwa lo sik ve zel box inen ti chuan phone number a pek chu ama saberatan ama ma zuali ngei chu an call tir ta a au vuta chu a that thu le covid an check thu te sipai hian anon hrila an da nai ro sipai te hian an soi lang lawani ti chuan ti tur tu le mi ron tur te bo zui thuain ICRC a ma zualin alo report ve boka tlailama chuan ma zuali po akhosika lo zia deu wangin police station lama kal turin an tia ti chuan police station lama kal ngalin au chanchin chu han hrenga vuta chu an man zan khan police station po pan pui lovin indop na hmun lama Burma sipai te hian an lo pan pui ngal chu ni in July ni thum thleng khan thei to pa aum na hriat tuma tanan lak nu poin an da na an la hre thei si lova an manga ang tak zetani tin indop na hmuna anom chung hi chuan ukil te pon engma ti theian nei lo ni nan soya atlang puin zan thum vel an riak thini nan soi an man chan hi tu man an hrelawani afapa te pali thi tura Burma sipai ten an chung thuan rel lekha thon adong lekha thon lungchhia thlak tak chu ain nga na afapa pali te chu Burma sipai ten manin thi turin an chung thu an rel saka ma se afapate beratangin lekha thon adong ngala chu kanon share chuak don ani 99 swinga 03365 room number 5 2 do san ai no dagon Pia Chok Saint Yadana Street kanudu tak ilodamem loin enkol thar o kangai em chea ti hian lekha karon thon tamai che ani kapa po lo hrila a khrisel na lo ngai poimo in zu lo in vak to lo sela kan u nawin min lo ngai tu lutuk lawang cheu kan ngai tu om love kan faranu le kan mo nu te po kan ngai zia thu hi min lo hril sak don nia kan u naw pa zirtir tu po kha he thu hi min lo hril sakla
khang thila ti kha ti vak vak to lo turin kan u naw pali tan hian thom nu hak tur pakhat theu min lo thon don dia hun tha in heranga dam takin kan lo hole nge yang kanu pui hne na khan ka ngai zia thu le ka hmangai zia thu hi ilo hril bok don nia kanu ato berata na ka cha du cheu chu thil dang zong zong a in hrisel na lo ngai poimo ber ula lo in en kol tha ula chuan kanu ka kor ka du em kha min lo da that sak don ni o dam takin le ifapa nang nang swinga ti nain zia kani eng tak an chunga thleng zelang mo covid thrileng le sual sipai hrangi na ti buai thina thazar hnuaya tahan zo pha hi an laina tom tak zet ani july ni thum sang ni somni pakhat kha Burma sipai thu nei na achil senior general min ong hlaina pian chamania Burma ram chunga apian chamlom puina chu anchia chitin reng nen akuang lem le athalak ta chu diriam takin an hala zofa te omna tahan khuwa chuan Christian takin chu tiangang em chuan diriam na entira nilawa social media ero hrang hlui zai thiam samsei niangin puhlaya diriam na video clip chuan mi ena hlo hle ani kali tahan khuwa hian June thachung ringotin COVID-19 na wanga boral ta hi mi zanga velan chuang to a ni tin cho rualin tahan kho chunga mi pani vel boral angan ni bok kali miaw tahan bial hi Burma Rampuma Sipai Council Sorkarin Martial Law apon Masakber Township ania Rampum huwa po in mipui veng him tu pol dinin zopa silai olan ulbun le lai phir manga Burma sipai fir fiek te dawlet masaber le martar huai sen te omna khuwa anni nikum mars la khan America ramatangin zomi tidim tlangwa senior pakhat nupui nei tura alo ho chu kali miawa chamin taha na paltlang wanga covid dam lo nei masaber khuwa tia hriat lar an ni bok covid thrilenga hluar trantir khan discipline thatak nein mitlom nga intel khom te zara nun na pakhat ma chan lovin buaina chuan lo paltlang to a covid thrileng thoni na po mi puiten lungrual takin dan le hrai te an zoma khotlang le tlom ngai pol te zara dam takin har sana tam takan paltlang le ta ani covid thrileng tho thum nai ro chu duangin an inveng him thei talawani Burma sipai fir fiek ten mipui sarkar laka thunei na an chu saka wangin kongtin rengin sipai sarkar laka lungoi lo na lan tirni tinde utho hin an nei thina Nazaret Isua kal liam tur mipui ten mu man lo hlawa an pung khom INF chuang mi lovin apuya pangalian ate te chuan kong an zo mup mupa michitin reng an tela minaran pian phunga rol ban lo tele sakho pui thiam te po an bang big lo ani kha covid thrileng do ain mi puite zalen na ra be tum tu le democracy lam tluang ti chia sipai fir fiek te do dal na hian hmuna lua tam wangin covid thrileng tho thum na me alo thlen chuan zalen na ngai na tu kali miaw ta han mi puite chu he thrileng hian aman ve ta ani sarkar mu mal om thei tak lo wangin covid vaccine pek le don ani lova damdoin lama doctor nurse medical and healthcare staff te civil disobedience movement CDM an zoma wangin damlo enkol tu tur anom to lova chutianga damdoina hnathok ho man tumin Burma sipai ho in an ve renga wangin anni ho la chu an bi bo zo ta vek bok ani covid thrileng tho thumna alo thlen neu chuan thrileng ven himna lama kongpeng thuama malatu te tunma duty thin tlom ngai pol te kha sipai ho in panga aya tam om khom an phal lo wangin mu tu ranom to lova mai tuam le tuam lo kongpui lo chu khak tu om ta lo chu covid thrileng hi na sa takin mi puya zomin ati buaita ani in khata tangin mithi pani nei changa oma veng tina mithi an inzui ti hi ni tina kan thria thin chanchin thalo lungchia thlak ber thil alo ni ta Facebook le WhatsApp group a chia to chungchang gan hu all lova veng tina zulko signboard ta mingthar ji angai de oreng mai ani thlan en call tu ten an ma ni mai nan boi pui hlei thei to lova thok tu tam tak lak bel ngai nanom ta a dam doi dor tam zo kharania tlom ngai in hong tura an ngen hian film khur tak chungin anon zor chuak thin ani tlom ngai polin an din
covid center a thok tu an in dai lova ti chung point mi in pe tlom ngai te ron chuak zelin PPE suit quality thalo takin thuamin kholum kara an nun na thapin mi tan an thok mol hloma lam liana ambulance motor ri hian mi puite thla ti muang zog lova zan re nuwa silai le bompuak ri hian mang an na bel chain zan mu an sing theimol lo ani oxygen hi tlom ngai pol le mi in phalte zara a thonin pek chu a thin an nia mamona san e ma wangin anin dai mo si lo ni tin oxygen bulian zavel hi aron thlen rual in a zo nga zela kong puyami an re thap lain chungte ta na oxygen bur changin sem chu na munero alun thei hle ani covid thilen tho thumna tran tir lai chuan kumu pa le nana ben von nei ten nun an chan de utlang puya tuna chuan tlom ngaya thok tu thalai te le mithi vui thin pastor le pui thiam te nun na hial ala tran ta ani hetiang khopa covid thileng ina hual thina thazar hnuaya po barma sipai fir fiak te do dala kongzole in do na chu an la top san chuang lova hlotlin na an nei ma chu cholsan zai reng an rel lo ani nimin July ni li khan Yangon Guerrilla te chuan Yangon kho pui te hna heng barma sipai pong lak mang sarkar hna engchi ama pelo tur le atul he ani lo chuan tu ma pon chu lo ram turin Yangon Guerrilla te chuan thuan chu tarup maya chung an thu chu pali te chu pakhat na sipai ui chau pong lak mang sarkar hna engchi ama pek lo turani entirnan electric bill le adang te pahni na apoimo viawa atul hle ni lo chuan mi puite tu ma pona chu awa lo turani pathumna sipai ui chau ho bia anbula reng om lo turania tranpui lo tur anni palina sipai lam thlop tu dalan fa tele anchung khat vuale wang nai vai reng bula om lo turani heng kan thu chu ate hi mi puiten zom ram turin kan nge na cheu ti in Yangon Guerrilla te chuan an ti ani nimin dar ko borvel khan dar kar inang chi in chi min dai traffic police station le hlai taya sipai duty motor te chu siam chop bom manga bai an nia hlai taya sipai duty motora bom chu ti puatum ni ma se alud lo lova akianga civil mi sipai ne na inbia chu bom siperina fuwa ahliam ti thu top 10 channel chuan a soibok ani anukhanan July ni thum sang ni somni pakhat inrin nia dp in lama pdf tele barma sipai te inkana chungchanga pdf ruai tu pakhat bbc na interview na hi ian ngai thate ang pdf ruai tu pakhat chuan heti hian bbc hrilani July ni thum inrin ni inkana akhan ral thuam kanin nei thatlu tu ka wangin pdf te hi kan thin hem hlea barma sipai lam hian silai tha le lai pui mangamin baya wangin July ni thum khan kan mi le sa pdf som pakhat zinga hliam tua paruk te chu mun him lama kan thuk ruwa ma se barma sipai ho hian van duai thla takin an lo mu hlau maya chung pdf hliam tur te chu an luwa silai mor chuk tuin an kap hlum ta ani July ni thum tlai lam da ruk khan barma sipai ho hian rpg le silai rol tak taka mirong ka le wangin amani ain kan thi tam ta ani heng barma sipai ho te hian abik takin shanpia jin le bo khuwa te hi anlon tum ber bok ania he khuwa inka na hian civil mi palian borala adang boral te hi pdf te anni heng pdf te hi khok hatami mai ni lovin kholi nga lai tanga phone khom te kan ni bok pdf hanti hian silai le ral thuam kan nei hran pa lova kan nei ve chun ral thuam te la chu tukuli le tukchop silai mai te ani hloma ral thuam nei tia soi thampo kan ni mol lova ral thuam farha te lo theilovin kan lek chuak ve mai ani fur puilai ani to a ruwa tam em awangin heng hliam tur te zon po hi a har sa tak zetani heng hliam tur te hian an ma ni kalsan mai turin min ngen loma an mingen na angin hre tak chungin hun biruwa thukruin kan kalsan ta a ma se van duai thlak takin barma sipai ho kuta an boral ta ani barma sipai ten an ruang an kalsan te hi amuna hian kan phum ngal vek ani tin ruang dang te kan zong le a chutia ruang kan zong te po chu
Burma sipai ho hian min kap le chiama an lai pui ka chuana kor te chu kan hmu trewani Burma sipai ho hian RPG chi khat chau manglovin M7 an ti ral thum chuak thar thaber chi te Kokia chuana ka thei rocket launcher te mangi min bayani nimin jing thlenga Burma sipai ten PDF te an ka hlum hi mi somni panga an ni to a an ruang hlom hlei theilovin Burma sipai ho hian min kap zel bokani tin Burma sipai ho hian satpia jin kho bulram hnuaya tran hmun an khuara PDF mai ni lo ral tlan mi puite po an kapa an ti thlabar hle ani ral tlan te in khurna hmuna te an zong zela ral tlan te tan po a him lo hle ani tumma sa in ka lai ral tlan ho kha chu in le dam doi te po supply the ni a tun tuma hi chuan engma atran pui the an ni to lo wangin ral tlan te an har sa tak mewani tin tu na hian khot saklama khuwa te chu mani khuwa lu thei to ma se khotlang lam khuwa pali te ro chuan tun thlengin mani khuan la luangam lova heng ral tlan te tan hian donation zon me kania ma se kan mu mu mal thei lo wangin ral tlan mi pui te hian in le dam doi le thil dang mammo an mu vat lo phei chuan an buai hle don ti thu a soini an khongai thak tak zetani in dona hi chuan kan lam tang te po an che tha fo big theilova ma se an tlom hok lowang ti ro kan khre chiang ani ole khati zongkha Burma chanchin thar kan puan thei te chu ania Mizo official channel thlir tu le ngai thla tu zong zong te in zawai chunga kan lo me